Danas ću vam pokazati šta nosim od opreme i stvari kad idem na neki dnevni izlet u prirodu, dakle što se kaže od ujutru do navečer. Idemo prvo sa vanjske strane, ovdje uvijek imam jedan karabinjer, dakle nosim jednu posudu da mogu da prokuvam vodu. Ovdje imam lampu za glavu, tu imam lampu, preklopna testera, šolju koju baš gotivim, Neo Tools, ovakav nož. Ovo mi je radni nož, kompas da se nađe pri ruci, naravno, taktičko svjetlo, MRE, odnosno gotov obrok. Ovdje imam mrežu, još jedna flaša sa vodom, nikad se ne zna. Još jedan MRE, evo ovdje imam pribadače. Kao što vidite sve leži na ovom šatorskom krilu, radne rukavice. Također imam i pončo koji je trenutno iznad nas jer pada kiša i pravi mi zaštitu da nam ovo sve ne pokisne. Nosim sa sobom i ovu podlošku, prostirku nazovite kako hoćete, koja kao što vidite vrlo praktično dođe. Upaljač, šibica, kresivo. Recite mi šta vi nosite kad idete u prirodu,